ayo sithumele umthetheleli hayi 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 amazulu ayo sithumele umthetheleli hayi 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 sithi hayi Jesus. Hallelujah. Hey, Jesus. Hallelujah. adjuste kahle funa kuniva kahle ngoba sephambi kwaNkulunkulu bazalwane Jesus. mina lo babe lo ngiphethe ngifundise order lino nje kufuna utende kahle neorder libo winge Hey!
ofana nawe emhlabeni Hallelujah. 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 Bayethe Jesu. Jesus. Bayethe Jesu. Bayethe Jesu. Bayethe. Bayethe wona lohlele esihlalweni. Bayethe. Bayethe mkhethe wethu wokubhaka. Bayethe. 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 Baba Sega Jesu. Baba Sega Jesu. Oh. Oh. Jesus. Yes, Jesus, Jesus. Lord, it's Jesus. Oh, yes, oh, yes. Iluma moinwele. Oh. Oh. Yes, Jesus. Oh. 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 uNkulunkulu. Nasibobani thina Nkosi. Nasibobani. Uthemazulu asihloniphe. Nasibobani Jesu. Siphakamise udumo siphakamisela kuwe. Hallelujah. Yes, Lord. Hey! Siyabonga uNkulunkulu. Hey! Bayede uNkulunkulu wethu. Bayede wena nomile njalo. Umhlaba nje wavele ngawe. Ngoba uNkulunkulu wethu. Yes, Lord. Yes, Jesus.
Siyabonga ukuthi sibuyele emakhaya sekuhlalisekile egameni likaJesu waseNazaretha. Bayede uNkulunkulu, bayede wena uphile njalo. uNkulunkulu wethu ongelayo, uNkulunkulu besingathi ukuthi usithanda kangaka, besingathi uNkulunkulu ukuthi usithanda kangaka. Yebo uNkulunkulu, namhla ebusuku siyavumelana ukuthi ushiye impilo lakho, wathi uyokwenza bese lidrobheka kuso sesiyavalela ngegama likaJesu waseNazaretha. Sibuke sithwele imigodla yethu nempendulo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, bese kwendela kuhle nodumo lwegama lakho azakuyo uNkulunkulu. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayibonga inkosi. Ngine ngifanana nemuntu lona elinzawe. Indzawo yini? Umuntu lona elinzawe. Mina ukuthi ngimshayele isigubhu kuqala. Khona bese ngibuka itolo ku TV. Lamvuka ndoda bathi mshayeleni phela nene niyamanti. Nami ke ngifana naloyo muntu loyo. Ngiyabona nababe namake baye babuke banzi umloku lesakudala lokho noma sengiloku. Kodwa sekwaba njalo bese kuyaphaphwa. Hallelujah. Amen. Bazalwane ufishane kwami. Kutobonga nje ukuthi uNkulunkulu asiphe isikhathi lesi. Athi noma kevakala ngeletini already. Bazalwane ngwakamabuza sibongo sami. Le vision noma lenkonzo le yasuswa ipost yaka Facebook. Le yathi ngake ngaphelelwa ngumsebenzi. Ngeke umsebenzi nginetikweleti. Ngeke umsebenzi.
ngabe bewusekutheni konke uzubona ukuthi kwenzekani. Kodwa lebe babona lebe badudane nabo waphela umsebenzi ngiletimoto badele imali le close to $500,000 labuye ebhangi lathi lana Tata. Baba mangude bathi babediphi imoto. Hey Nkosi yami. Fala mudala. Ebethi nakahamba esikolweni nakaphuma ekuseni. Sikaphuma ntomvelelisa. Khale tinyembeti ngazuthi kufiwe endlini. Mangala ukuthi uNkulunkulu lo mntwana ngamthini. Uma ungangihawukeli. Utawukwendekani emhlabeni? Ngikhaliswa ukuthi bazalwane. Ngiyazi ukuthi kunebantu labajabulako. Labantu waze walaye. Wema nami uNkulunkulu. Hallelujah. Wema nami uNkulunkulu. Kubula maka nganenyela ngangitshela athi baba kupho siwabulawa iBP. Wathi ngabe sesitawuhlala. Wema nami uNkulunkulu bazalwane. Bekuthina kuphela inyanga. Batho amafaka imali account. Singenela ukuthi bantwana labatela imali ikhishwe nguye nakhishwa mina. Sithuma siyothenga anginikele ikhadi. Asinangabe kubhadalwa ufuna kubhadala wena. Ungabhadali mina. Yabona. Khona abantwana batobona ukuthi wena ubathengela kuhle. Athenge timbahla athi uma buya nato abafihlele etena nje kamerweni bese uthi kubo hamba lino uthatha timbahla etena ubabuye thengele lapho weba nami uNkulunkulu bazalwane ya hayi camera ongeke uzubone langa busekutheni khumbula ngalenye ilanga mfundisi sake sathi siphume esontweni wakuniketa 500 wathi mfana wami thatha le mali le uhambe ubone ukuthi uyokwenda ini ngayo bazalwane sibuye kutheni ungathi na uhlupheka lamuhla ucabange ukuthi kuphelile ungathi na uhlupheka lamuhla ucabange ukuthi kuphelile ngawe uNkulunkulu nawe uNkulunkulu futhi uyakubona uNkulunkulu uyakubona nakunene uNkulunkulu bazalwane la yendalo emhlabeni uyambona umuntu wakhe uyambona umuntu wakhe futhi uma ngabe ungakaze udzabule ehlane liyenda lihlane lakho ngoba kukhona labacabanga ukuthi impilo lomnanzi labakufa liyenda lihlane lakho suswa ngulowo Hey Nkosi yami. suswa ngulowo ahamba bazalwane timoto tami tayahamba nemali yami What's the mic? Appreciate. yonke Oh. labuya libhange lathi uyasikweleta wena ema-shortfalls kufuneka futhi uqhubeke ubhadale ngaqhubeka ngabhadala into lesengingenato
lo hambo lolu bazalwane inhlupheko dingakukhathali lo hambo lolu nangabe ubanjwe inhlupheko lamuhla wathi ukuthi ngesikhashana injabulo yethu ingesheya injabulo yethu ingesheya Amen. lokhu lamhlabeni indingo talamhlabeni tiyasala injabulo yethu ingesheya abazalwane lithi iBhayibheli dingelozi tiyawubuta inkosi lithi bobani laba labembethe tingubo letimhlophe bese yithi inkosi labo kulabahlanda tingubo tabo engadini. Amen. Bangabuki tintfo talelive, bangabuki kuhlupheka kwabakhona kodwa abazange bakubuka. Babeka emehlo abo esiphambanweni, emehlo ethu. Yes. Asingawasusi esiphambanweni. Yes. Emehlo ethu akabuke esiphambano, tinhlupheko tishaye ngala emehlo ethu. Abuke esiphambanweni. Lana bazalwane kune bazalwane labakhala tinyembeti. Khala tinyembeti uma ngibatshela ukuthi kutawulunga labanye abangiva. Kodwa kutawulunga bazalwane. Kutawulunga. Lenkonzo yevusa lithemba lekuthi kutawulunga. Ngafela esigodini lokufa. Amen. Ngithi nangithandazana nabazalwane ngithi mbonge uNkulunkulu ukuthi ulamba nebantfu bakho ngoba kukhona umntali lothinte uthi kuhleti kwabuya bhaki netimpahla neticathulo kwathiwa umntwana sohlifitwe imoto akasekho emhlabeni buya utombuka ukuthi nguye yini. Hey. Bese ngithi wena mbonge ukuthi ulamba nebantfu bakho bathathe ubafukamele njengesikhukhukazi bese uyabatshela ukuthi bantu abangeke kuhlale kunje ukhona uNkulunkulu. Nine bazalwane nihlushwa ukuthi nithanza into letisheshako ngiyibona iye kwabafundisi bemanga ngoba nithanza into letisheshako uyahlalelwa uNkulunkulu. Yebo uyalinzelwa. Amen. Uyalinzelwa. La. Uyahlalelwa uNkulunkulu. Hey. Uhlale lo wafunza nabo banjenjemuka uhlale uthi Nkosi lethi mina nangihleti kuwe kulungile manje nini baniyele kangaka ngoba nifuna into letisheshako tindodanyana. Yeah. Tinyembeti tena tibona uNkulunkulu. Uyakade. Atibona. Lamuhla kufuna sikhale kuNkulunkulu. Zalo nikhale tindzaweni letingongo bazalwane. Yebo. Udzalo. Labanye bebane amabhizinisi afaka libaya etindzaweni letingongo. Udzalo. Kodwa lamuhla lisendzaweni lekahle. Lamuhla site kuNkulunkulu. Sitotshela yena noma singakhala kuze kuse. Lamuhla. Solo nje sithi Nkosi sifuna wena. Sitshele ukuthi ufuna ini kithi. Ngoba kukhona uNkulunkulu lakufunako. Yes. Ukhona lakufunako. Ungacabangi ukuthi utawuqhamuka mahala. Ukhona lokufuneka wena ukukhipha ukunike yena. Nasiyakhipha uyakunika. uNkulunkulu bazalwane akathengwa ngemali. Angeke lamuhla ngoba uhluphekile uthi Nkosi ngiyawuthandaza kuwe kanti uyazi ukuthi angakunika umsebenzi utambalekela. Akubuka nje uNkulunkulu.
akubuka nje uNkulunkulu ugcina ayikho lento yakho khona Hallelujah. unabazalwane la abanebufakazi esisithandaze nabo uNkulunkulu abakuvulela iminyango unabazalwane la labaloywa bayathi nabo ukuthi saloywa thina ekhaya savalwa kodwa uNkulunkulu lamuhla tangikhulula dananza emathuneni lapho bagibezela khona abuye nani agijima nani size siyofika phambili dananza uNkulunkulu abakufuele lesimthandazako abakusuke lesimthandazako uNkulunkulu awushaya itheni uNkulunkulu udala wonke angabe kufiwa Nkosi siyawufela kuwe angabe impilo yami iphelela la ngiyawuphelela kuwe ngenwa kanjalo uNkulunkulu kungenwa wonke xolele bazalwane Hey, Nkosi yami. ngahlala phansi ngendele ngudele uze busuku kodwa phela bakufushane namuhla bazalwane siyambonga uNkulunkulu siyambonga mina nje bengicela ukukhomba indlela ukuthi sisukaphi suka lapho ke lo mthandazo athi ngithi ngiyaposta ka Facebook ngisemsebenzini into ibhalela nje athi ngithi ngiyachecka ntambama ngakhanza imessage isharewe over 145 wabantu inema comments lekufuna ngiwaphendule la over 300 abaphendula bonke amunye ngamunye ukuthi uNkulunkulu uyawadi uyadada inyembeti takho uNkulunkulu uyakufa uNkulunkulu utakuphendula wase uthi lomunye no sicela usakhele iWhatsApp group sakha iWhatsApp group siyakhe mhla ka25 June lamuhla ina 420 webantu bonke bashondwe yini sifuna ukuthandaza babusingwane bawomele bantu umthandazo singwane bashoda nebafundisi beliqiniso labantu awuthandazisa abantu babathandazise eqinisweni ngingabafundisi bathanza imali abahamba usebenta la bazalwane lokhu kunabantu abahluphekako kangaka usuku umfundisi athi ngenti 1 on 1 150 afika kuchaphata kunike imali kolanzi ihlupheke bakhona la labaye bayothenga imali sola kwendeki lalela lamuhla uNkulunkulu lamuhla uNkulunkulu hamba uyochitha lamanti wathi lomunye sine babe sathasha ndo kakhulu kuthi wefaka isithombe ngaphasi kwembhedze utawuza sewunekhadi lale tukwaso isithombe semfundisi umfati ayofaka isithombe salenye indoda alale tukwaso wathi lo muntu ngoba kuhlupheka bazalwane kukatheni hluphekelani kuJesu mina ngikhuluma ngento leyenteka la Swatini hayi ekutheni wathi lo munye kulomunye umntwana faka isandla sakho endaweni yakho yangasese usho umfundisi baqapheleni bafundisi bemanga side kuNkulunkulu side entsabeni yetigitsigitsi lamuhla side entsabeni yetigitsigitsi siyayikhuphuka lamuhla Gawuthi kusa siyabe sibambene naNkulunkulu kuhamba kwethu kungasafanani lamusa lamuhla Amen.
Suka lapho ke lenza. La kuyohlala phansi ngoba awuphinde ngibuye mji yakho ngicabanga ukuthi awubuye umoya wami sewukahle. Suka lapho nje bazalwane. Lo ulamusha seyisikolele la. Lesi sikalo seluhambo lolusha eSwatini. Lesi sikalo seluhambo lolusha eSwatini. Lesi sikalo seluhambo lolusha eSwatini. Akusikwa sondweni kamuntu. Nasi tenkulunkulu. Ungabona ule demoni sitamsebenza la ngendlela yethu. Ayikho akunamfundisi kodwa ningamthinzi la akathi asifake makhona la sithandaza ngegama lika Jesu. Siketi ke sondweni lemuntu. La sithe uNkulunkulu. Sitamqinga. Nkosi yami. Hey, Jesus. Khumbula nakathi Moses aqedza kuwisa ibhebhe lenemthetho. Wase uthi uNkulunkulu ngakusasa uMoses ubuyele entsabeni. Nyalo ke nase ubuyele entsabeni. Wena siqiniseko ukuthi kuba bheke umuntu loba khona entsabeni. Bese wena siqiniseko ukuthi kuba bheke ngisho ilwane. Bebede ngisho silwane kwenza ngifuna wena. Umthetho mdala kodwa sibhebhe lesisha. Yeah. Umthetho solo mlolo mdala kodwa sowubhalwa sibhebhe lesisha. Yebo. Sithe entsabeni sitofuna uNkulunkulu. Sitofuna uNkulunkulu. Yes, Lord. Hayi lokhu. Yes, Jesus. Hey, akuhlale phansi badaze bangiteksele icala. Bazalwane ngicela ngekuhlonipha lokukhulu. Ngicela kuhlonipha babe umfundisi Mabuza. Babe umfundisi uma ungibona ngibhace enasport ngibuya ngazuthi nginetilwane ngathi ngimuntu abuya kuyothwasa unalomnye babe longithwasisako uneligedla lelibhizi ngami lamuhla babe ngiyabonga ukuthi ukhona phakathi kwethu. Haleluya. Mfundisi yami bakwami. Njengoba uhlala ukhala nje baba uthi hayi mfana wami hayi. Uneligedla lelibhizi ngami. Liyangithwasisa siphaphathe emadwaleni kuze kwenteke. Alesithathu bangitshele ukuthi wena mshemntu awufela lapha ematsheni wena. Gogo khumbula umfundisi nakathi njalo uthandaze. uNkulunkulu uvile umthandazo wakho. Uvile umthandazo wakho. Bazalwane unababe longeluse eNelspruit. Amen. Mfundisi babusengwayo phakathi kwethu. Hey bazalwane ngiyathandwa mina. Mina bazalwane ngiyathandwa. Nami sena sporti
fana nekuthi ngisekhaya ngikubabe babusingwayo njengoba nje wangithola ngingilokhu lekungiko baba ngisuka ekhaya lapho ngakhiwa khona ngitshelwe khona emaqiniso nange umfundisi wami lomdzala senior pastor wethu babe mabuza kodwa kunenfo bazalwane lethambisa umoya wami kunababu wami lomdala phakathi kwethu unenfo ke ngababe angathi make ube susalelana unenfo ke ngababe namake bona basonsa kulelinye libandla kodwa basivumela ukuthi sihambe siyokhonda kulelinye libandla babe ngumfundisi kulelinye libandla kube ngilenye indoda beyiya ukuthi lo hlala la khaya kami la lodla kudla lokuthengwe ngimi akayi kulelinye lisonto uya kuleli lasekhaya kodwa babe wasiyekela ukuthi asihambe siye lapho siya khona uyathi kunendlela yakhe ndiwa ngibabe bese ke mfundisi kwayo ngoba kufuna ngiyichaze babe lamhla ukhona esontweni ke kune branch ke lencane ke labase basimixa kuyo bathi ke mina ke ndawuhamba nami umfundisi wami nami bathi ngiyena babo wami lo mina ndawuphatha sikhwama sakhe mina nyalo ngiphatha sakhe likhona nje libandla lethu la lamhla ngeke ngibabide ukuthi ngikuphi ngoba lamhla ngiyabhetha ngaba yawo iphele lamanga lahlala khulunywa ukuthi bakamanzini iphelile landa sikamanzini lemakhaya bathi phakathi ukuthi bakamanzini lamhla sikamanzini angathi ngiyawuthi bakho bathi ke bazalwane ngila ekutheni kunemfundisi Dlamini babusingwayo lokungiyena spiritual father wami loya ngumkhulu loya ulamana nababe kuye nje mina ngisubmitha njengababe njengemfundisi bathi spiritual father sami nasi la phambi kwami yathi bazalwane kunento lento wabafundisi uma ngabe ngoba angifuni siyengane bazalwane bafundisi bamqoka kufuneka futhi nisubmit kubafundisi benu haleluya phela labanye bathi sesitawuyengana sithi asiyovulana lisonto bafundisi kufuneka nisubmit kubafundisi benu nangabe beme ekukholweni mina ngiyathandwa mina ngingasuka eNaspoti nyalo ngaye lomnye umngcwabo ngathi nase ngihamba babusingwayo wangilandzela umfundisi wathi mfana wami ngekulunge na imali ya petrol so siyambonga uNkulunkulu sinagogo ke laba babusingwayo anginesimlandzele sofa garage lemphefumulo sona salokati sasesonweni ke lesi hayi garage lemphefumulo itawudzabula nje ungakayi itawudzabula sitasiphengula sitabe sehla la ngoba sisetothandaza yabona uma uvila sisetothandaza la noma singathandaza kusekusasa singakwadi ukukhuluma kodwa uNkulunkulu sitabe simtshelile uthathe asifa haleluya siyabonga bazalwane MP ke le yababe ngingakutshela ngayo ukuthi ifuna ukuzivakashela eThawa kahle seyikhona lebe isemukele
kahle ke sewukhona na September 26 hlonishwa sigatsile ukubona ba eTawa. Yeah. Umfundisi wami naye wathi uyafuna kuda sigatsile umfundisi ukubona la kufakela imali ya petrol ba. Ngoba uma kuhlangana bantu baNkulunkulu bakhuluma into kaNkulunkulu ikhona into lekhuma. Khona into lekhuma. Funa nje umfundisi ube nesikhathi nabamsingwayo. Nikoke nadane. Angisiwa sehlathini mina bazalwane. Angisebenzele futhi eminyakeni. Ngithe kuba besingwayo nasikhuluma ngale nkonzo ngathi uma ngabe babe ungayi eSwatini ngiyayikhansela le nkonzo. Uma ngabe nje uthi awuye eSwatini ngiyayikhansela le nkonzo ngeke ize ibe khona. Kube umfundisi Dlamini uthi nje ngeke ngize ngiye enkonzweni ngiyayikhansela le nkonzo. Sathi siya kumfundisi Mabuza wafike wathi umbono kaNkulunkulu awuvinjwa. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Njiyapha. Buya ba. Hey. Oh, Jago. Yabona ke kunemadoda ke lahamba naNkulunkulu ijaha leli lisengakathathi. Sindenalo emini. Safike sasetha letitulo sinalo la. Hey! Lamtshela leli ndzaba lathi unento lebeyiqhamuka ikhulume lamva kwakhe. Liphimbo lebakangalali la angaunderstand. Waze wayotshela bakwakhe wathi bayamloya kanti liphimbo laNkulunkulu. Abazalwane siyabhila emthandazweni sihlala emthandazweni. Babusingwayo kasikhonda nguye wokuqala lo ntasikhonda la. Kodwa angakasikhondi. Yakho mfana wakithi. Awusithathe. Uphakame nathi nje. Phakame nathi. Bazalwane sithe uNkulunkulu sithe enthabeni edigitsigidi. Akawuphakamise isandla wende kanje. Ngihlale kujena. Nithikanina ukhona wena uNkulunkulu. Ngihlale kujena. Ukhona wena uNkulunkulu. Aha. Kuze kuhlale kujena. Ukhona wena uNkulunkulu. Thanza kuhlonipha abazalwane. Hlobo wami Mtungwa, mfundisi Mtungwa. Angiuhleli lapha. Bazalwane indoda lena lapho sikhona khona. Hamba nathi. Hamba nathi. Ungakane ndzaba noma ngahamba ngelift kodwa nake efike uNkulunkulu. Afike emthandazweni. uNkulunkulu mnakethu uyakwazi ikhandleka kwakho. Futhi utakubhadala. Akawadle manje umuntu. Awadle manje umuntu. Takubhadala. Ngiyakupela. Cela usikhoshiphele baba. Bese naso worshipile baba so uyabuya. Utangaphambili utosipha ivile. Asibingelele ngamandla kaJesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Yacela bingelele ugogo, bingelele baba
ngifuna isibonga abakhona egameni likaJesu. Esishaya ingcebo zikaNkulunkulu izandla ngakhosi. Ngiyabingelela abazalwane boholi bonke obukhona ukuba bekwazi amagama mhlawumbe bengiyowampisa ngawani ngoba isikhathi sethu sonke uma sisekhona khona kukaNkulunkulu. Ngihleli lapha phansi angisajabule kanje, ngijatshuliswa ugogo uma engijime shona le aphinda shona le ukukhumbuza isalukazi sami esasihlala lemuva. But ma isihlula iworship uzosizwa sisho lemuva sithi jabulani sesingabantwana abenkosi sesingofakazi si Master sithula buye sonweni mina kwesona Jesu Kristu manje into yami nje ayiningi kakhulu bangcwele. Ngifuna angazi ngifuna sibabuza abantu ngangipha lethuba lokuthi sikheleze umkhathi siuvule uthi ukwehlisa nje kancane mfowethu siuvule bese sikhonza imvula yasezulwini seyiphakathi kwethu. Why ngisho kanjalo bazalwane? Ayikho into eyangilimaza njengokufunda isambulo uma sithi nje wena John khuphukela lapha ngikubonise ezinye zezinto eziyawukwenzeka. And iBhayibheli bese lithi mayeke walizwa bese lithi athi John ngabe sengiba kumoya abesethi ngase ngibona njalo kana mafane sikhuphukele asikwazi ukubuya emakhaya sihlale edureni funa sikhuphukele suke kule comfort zone esiba kuyona sithi ukuthi dundu sihlale la ezosihlangabeza khona inkosi ayikhonzisa abantu abahlale emakhaya isipithe halfway sihlangane ithi ngizophuma alomgaqo nathi sithi siyakuhlangabeza size kuwe sizoxoxa nawe kodwa masihlala silindele ukuthi isebenze sihleli akekho umzalo onika ingane isicathule engakayi ingane ekamereni kwabakwayo ifike kwabakwayo ifike ithi ba ngeswele anginaso isicathule bese imphahlanza ngayibonga abesethi i-account yami ithi nkosikazi hamfunele lo mntwana isicathule because asihlali uma sesifikile kuyena. Ingakho bhalayo kube sethi ke kuthase kwenzekile konke ngase ngibona okhwele ihashe lemhlophe abesethi ingubo yakhe yayifafaziwe ngegazi abesethi ke lapha ingubo yakhe yayinomkhewu abesethi lapfuleke khona kwabhaliwe ukuthi ufakazi othembekileyo usadabaya lokusana basadoni yakasuya abesethi uJohani yazizwi elalifana namanzi amaningi elungivulele nje mic yakho nje ikhululeke mfethu athi ngazizwi elalifana namanzi amaningi abesethi ngaphenduka ukuba ngibuke levoyi lelizwe elifana namanzi amaningi abesethi ngambona ayana loshaya atekhanda lakho ingwala zimhlopha koboya besi abesethi amehlweni akho kufitha amalanga bomlilo abesethi emlonyeni wakhe waphuma inkemba esingahle ngokusombili abesethi umkhalweni lakhe wayigolile ibhande legolide abesethi inyawo zakhe asala naya namaleya unilihili Come on, somebody. Worship the Lord in this house. Worship the Lord in this house. Worship the Lord in this house.
Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. I can prophet I'm telling I'm born. Abetete makerupi ngamabila mapiga ambosa umzimba. Abeseti ngamabila mapiga ambosa inyawo. Abeseti ngamabila mapiga ambosa uso. Ukaesekale ya prophet ingwele. Ingwele. Ingwela. Ingwela ibos. Asante lutafite pao. Asante lutafite diparamani masana. Ukubingani ngosi ya ngasi mula. Atingubani na ngosi ya ngasi mula na. Atingu Jehova Shabadu yana wanzilizi na mshaba. Shadada bahasoni nimi kasaya. Osogani ba. Come on, somebody worship the Lord, worship the Lord. Suma blessa shalamu side, worship the Lord. Worship the Lord. Come on, my neighbor, worship the Lord, worship the Lord. Worship the Lord, worship the Lord. Worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord. Shut up,
ngizosuma nje manje. Bese ngithethele. Umuntu waNkulunkulu bawuseka. Kodwa ifile moyeni wami ukuthi abantu abasha barelaxile. Bantu abasha, can you open your mouth and pray where you are? Open your mouth and pray where you are. Sing a song of the Psalms chapter 35. It's time. So is kanso ukuthi inkuni enayisehisayo emlilweni hambe niyoyibuyisela nibuyisele i-altar nivuthe. Usathanathi atheka uthi inkuni kuphatha amalanga emlilweni besiyaletha i-altar yaNkulunkulu. Ulethe emsebenzini, ulethe esikoleni, ulethe Luhlala phansi bangcwele sengehlala phansi. Tuwehlisa kancane bafowethu. Tuwehlisa kancane bafowethu. Shakaba. Yabona abanye bagaxele in the presence of the Lord. Ngicela ukuthi bengisuke mina lapha ngoba. But before ngisuke ngifuna sithakathe. Akala mfethu mawudlala ama-strings akho ulikhiphe iphepha wadlale nje esu. Shana na masodebe. Ayikho into ongayidlala manje synthesizer isandla lama-strings. Into synthesizer nje. Oh, itrumpet yakho nje ongayidlala isandla. Ngokhona la ufuna sikhona. Ngakithi bathi koze kuse makhelwane sikhakatha. Asuke bazi ukuthi imithi yabo iyasebenza. Nami ngithi koze kuse kwaba sikhakatha usikhakatha. Sikhakatha ngezwi likaNkulunkulu makimbango. Balande wonke amaqhona seswasini. Balande zonke izilwane sesiswasini. Ngiyele manje. Awuze kuse makhelwane sikhakatha. Khona eswasini. Labe yabashaya ngoba ukuthi isihla abashaya kuso uKristu Jesu uyalela kusona. Kusiyalela kusona leso sihlahla. Makithi mikolo ngoProverbs ukulisa kimi ngimana abancaneke wena. Inkosi yami yalela kuwe yaqeda amandla ithi lawo ulophela phezu kwakho. Ukwazi ukwenza lutho wena. Funa kuhlala phansi bangcwele funa sithabathe. Bese kuhlala phansi kubise umuntu kaNkulunkulu. Ngizomqonda into esiyenza abantu abasha. Fika livula umlomo yenu abantu abasha kuthandazela khona. Ngiyasuka mina. Funa sithangathe nje bafowethu bese ngiyasuka. Psalms chapter 35. Athi hawo. Lesihlalo. Uvuka ungisize Jehova. Laba abafuna impilo yamthathi hawu nesihlam Jehova uvuka ungisize Jehova. Laba abanqashisa emsebenzini mthathi hawu. Yebo. Yebo. Laba bangibiza campaign. Hoshimka Jehova. Vibindlela kwaba ngisingelayo ishokowa umphefumulo wami uthi wena Jehova insindiso yami, wena Jehova insindiso yami, wena Jehova insindiso.
umlilo nawe ngenhliziyo yakho. Vula umlomo wakho uthandaze bese ngiyasuka mina. Oh, thank you, Jesus. Sengiyasuka mina, vula umlomo wakho. Yes. Better be seen. Baba bejema makhoba. Yes, Lord. Esemoyeni baphepheteke endleleni yabo yonke. Ilabasatha labakhatha labasaya. Open your mouth, sing a sugar mina. Open your mouth, sing a dear. Open your mouth and pray where you are. Open your mouth, open your mouth, open your mouth, open your mouth. Sing a sugar mina. Open your mouth. Understand the season and open your mouth. Abanye abantu abaunderstandanga lelizwe lathi elalithi unyaka wokufa kwenkosi uZiya ngabona uNkulunkulu. Yes. Bacabanga ukuthi inkosi uZiya ukufa kwayo kwaveza uNkulunkulu kanti inkosi uZiya yabe kwesihlalweni ibekwa ngendlela wrong sathula ubukhona kaNkulunkulu kwathula yonke into. Kodwa ke mayifa yathi inkosi nakho sengikhona mina. Sana kudi kadada dabasunidi. Ade vula umlomo wakho uthandazela khona. Sengiyasuka phela sengiyasuka. Kale kuthenga abantu abasha kasivula umlomo wethu nasipha ngesandaza. Thank you, Jesus. Vula umlomo wakho uthandaza. Let me give you this 10 minutes bese ngiyaza. Vula umlomo wakho uthandazela khona. Izalala baba ifakile izandla zabo ekhwabeni bayikhiphe nje bayikhamisele phezulu. Bavula umlomo yabo bakhulekela sikhona. Ngeke kuseula umlomo kwaso uthandaza. Ngeke kuseula ngeke. Ngeke kuseula. Ake sikhuleke abantu abasha. Kakhulukazi abantu abasha. Vula umlomo wakho nje umuntu omusha ukhuleke. Noma ungamemeza vula umlomo wakho uthandaza khona. Wasana! Mawakosi yasesulwini! Umana wasana! Unasehlelo sakho sobukhosi! Amen! We have one word! Wala wanaotuliza makerubi! Wala wanaotuliza maserafi! Wale gose ngwele! Wale gose ngwele! Wale gose ngwele! Oh, yes. Sadada! How great thou art. Oh great, come sing the song. Oh great thou art, great thou art. Ngobuya betwala bakhe, uyabahola. Amasnoma imiyedwa into ekusanya kodwa kwathi ngithi after siphuma la lona unyaka wethu uhanjelwa ngamazulu bona unyaka wethu
anointed.